ꯅꯪꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯟꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃ ꯊꯝꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯁꯤꯟꯒꯅꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯃꯅ ꯊꯥ 20ꯁꯦ 20 ꯃꯟꯊꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯌꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯗꯤ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯨꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯆꯩꯔ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯊꯣꯛꯑꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯣꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯚ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯂꯥꯏꯇꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯐꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯃ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯐꯥꯎꯗ ꯌꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯟꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯔꯛꯏꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯈꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯏꯕꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯔꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ
मैम अमा फोंदोकपसि लेख्रे को फोंदोकप लेख्रे अदु अखोइदा खितंग कन्फ्यूजन अमा लेयेबा तसेंगना हायरबदा अखोइगी लेजिस्लेटर सिंगसिना मागी लीडर्स से पामद्रे हायरगदी मोइना अदुम लौथोकपा याबा पोटनी अदगी अपाम अमा मोइना अदुम हापा याबा पोटनी मोइ मेजॉरिटी नत्रा अदुग हुजि लाइसिना मीडिया दा थोगा अदुम सिगुंबा केनो मैम से हंदक से खरा तोइना हायतारेको अहानबदा ऑनरेबल मिनिस्टर खेमचानगी अमा इकुई कुइदबिदा अखोइ थेंगनाग्रेको मासु क्रिटिसाइज तवरे ही हिमसेल्फ इज द मिनिस्टर मिनिस्टर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी कमाई तौगेदा कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ओइबा पोटनेबा कैबिनेट मी हाइजे कैबिनेट इज कैनोदा कैबिनेट मिनिस्टर मैम सिगी मरक्ता अमखकना वा मा हाइरेदना अतै मैम लोई सपोर्ट तौरे लौदुइनेबा सिनेबा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइजे अमन अमा हाइरगा अमन अमा हाइबा यातेबा अदुबु हुजु होरइबा पोती कैनोदा अखोइ मणिपुर की सिचुएशन दि येंगुरकांदा ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर अनी अमदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबदा ngantana मेगी तांग 33 दा एमएलए तराना सोई तौरगा इन रिटर्न दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगे दौरे पुथोरपदु द कैबिनेट मिनिस्टर अनी मन यावरे रूलिंग पार्टी सिगी हुजु लेरबा गवर्नमेंट सिगी अदुगी मतुंगदसु अखोइना मनुंगदा ओमखटनबा पोटसे मयाम अमा उरे प्लेटफॉर्म मयाम दा खन्नखरे अदु पार्टी की साइड की अदुगुंबा लेते खोते हाइबगी होय चनबीने अदुदी लेते हाइताबने लेते हाइबगी डिनायल से अदुम उठखरे अखोइ सिदसु तुम ngangnagabne बा डिनायल से अदुगुंबा कइमते लेते पार्टी मनुंगी ना अदुबु हुजिकति ओपनली मीडिया ता थोले मिनिस्टर अमगी थोखरे मानसु मदु यानिंगदे अदुने एवरी फंक्शन के तोबा मीटिंग तोबा याउते खोते हाइबा लेग्रे अदुगी मतुंगदा अखोइगी एमएलए कैराउगी एमएलए रामेश्वरगी सु आइना निजंबदा याम इकुई कुइदबिदा नीड फॉर ए न्यू लीडर एना अनोबा लीडर मा मथौ तारे मणिपुर पुंबगी ओइना हाइना हाइबा मा अखोइ थोखरे को अदगी ngarang gisina एमएलए नि सिकांतगी सु नीड ऑफ द आवर इज थ्रू लीडरशिप एना मा अमसु हाइग्रेबा अद सीगी पोट मयाम सी येंगुरगा अदगी सीगी ममांगदा अखोइना फुल्ली कन्फर्म दि तौदबदा ngasai सुरेश ने पनबी के बा 19 एमएलएस न सोइ तौरगा सिमिनिस सिंदोकपियो हाइबगी अमसु लेग्रेको अदुना लाइबा होल प्रॉब्लम मैम से येंगुरगदी सी बीजेपी मनुंगी ओइबा अचौबा इशू अमनेबो बीजेपी मनुंग हाइबदी रूलिंग पार्टी गिनी अदो अखोइना कांग्रेस पार्टी अमोइना याम कन्ना मदुदा उसंदबदी याय अदुबो मणिपुर की पीपल ददी यामना कंसर्न ओइबा कइगिनोदा हुजिक प्रजा से 20 months से कइनो सांग्रबा मतमनेबको 20 months सी थोइबा कन्फ्लिक्ट सिदगी वाबा याब वारबने मी मयाम अमसी रिलीफ कैम्प द मी सिजलइबा खोचलइबा अइना लोइना मक पनमंगमद्रगसु याम थोइबा हुजिकसे अदिगी जिरी बांगी थौदोक लेरे ख्वाइदगी ट्रेजिक ओइबा ख्वाइदगी बारबरिक ओइबा हाइतारेको अदे हुजिक स्टिल हुजिक कमल बाबूगी मांगीबगी पोट अमसु फोंफोंग सादन लेरिबको अदुना लाइबा पोट इशू खुदिमकसे अइना पॉलिटिकल पार्टी अमोइना ब्लेम तोबो नतेबसिदी एवरी पीपल अयामना लोइ हाइनरबनेबा लेरिबा गवर्नमेंट से नंबर 1 सोली से कहीं मोई डिसयूनिटी ले मनुंग द लिंजेन मानते सिदा कनादन येट यारोय मसी चुम्मा बवानी लिंजेन माने येनी येट पसु यारोय लिंजेन मानते ब डिसयूनिटी ले अदुगा तौगदबा अखोइना अपाम पीपल की इंटरेस्ट ता तोंहनिंग ब थबक मयाम तौरक्तब मयाम ले अदु सिगुंबा मयाम से लाकपसी कइदोगेदा मणिपुर खक्तगी वानते मपानदसु अखोइगी मपानगी मियोइसिंग हाइतारेको अखोइगी कनोना फॉर्मर गवर्नर ना उइकेना ngarang nahan ikui kuidabida magi kainomsu अखोइना उग्रेको मागी कइनोदा हाइतारे करिनो दु इंटरव्यू अमा खक्तरा कइनो उइकेगिदो कइनोने प्राइम मिनिस्टर ना ngasi बौदा मगोंदा थागिबा कइनो म्याम से द प्रिंटर माने अदमाइना मगोंदा प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर लाग सुना लाखिदबजे करिगिनो ना मागी नुंगनांगबा माना मागी सिदे मागी पोस्ट थादो गांदा हाइतारे फॉर्मर गवर्नर ना अदमाइना हाइगिबा लेख्रे अदगी सिगी मथक्तसु ममांगदसु अखोइगी ऑनरेबल सीएम नजु अदुम इरांगजी थोअबा मतुंगदा मेगी तांग कुन माथोय अदाइदसु अखोइगी एंटी टेररिज्म डे की स्पीच पीबदा इम्फाल की सेक्रेटरी हाइतारे को फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अदगी इंटेलिजेंस लैप्सेस में आम लेकी अदुना सिदगी तौखिबने मा मसानसु एडमिट तौखिबा पोट खरा लेग्रे तुसी कशु होंबा यारदो मीडिया दा लेबो पोट नाक्तनेबको अदुगा अमसु हाइगी जुनगी तांग कुनगी दाइना निजंगबदा नॉर्थ ईस्ट लाइट की इंटरव्यू दसु चीफ मिनिस्टर मसामना सेंटर नदी याम कना होनरी सेंटर इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू माय लैंग्वेज तो अदुबु इट वाज
मागी असोइबनी हाइदना for not controlling the crisis अखोई की असोइबनी सेंट्रल दी कन होनरी कान हाइ की बजे थेंगनगरे बको अदा लाकदो फम दे केनो दा ऑनरेबल सीएम मसामक ना मागी वीकनेस समदे माई गवर्नमेंट की वीकनेस एडमिट तोबा अनिर हुम यावखरे अदुगी क्राइसिस सिग मरी लेना अदगी दी अमु हुजिक थोले रिपोर्ट से अइना ngasai panjagi ba dubaina khwaidagi maru oiribadi MLA tara sigi manungda taret amadi BJP ni aduga lemhori ba ahum amadusu ruling party da support to MLA ngaktane aduna masigi wathok si akoina sum yenguba matamda ruling party gi oiba internal problem mayam amana associate to ga lei ba hujik se aduna sigi live report se da particularize oina MLA aman adu hai aduna adu hai habisa koi phai pate hai jaroi achumba di prajana dum loi khangani kai noi se adubu akoina mayam na khangada bidi kai noi da government abagi tawhom thokpa prajagi life and property protect tawda basic duties hai masi phajana tawdre adagi manipur da constitutionally manipur gi akhoi gi kai hatare constitutional mechanism ji fail hoi habis di already supreme court na haigre supreme court na haigi beju lai gre ko manipur da absolute breakdown of constitutional machinery in state ena august 2023 da aduna live report me amse lo ene yeng ra kanda political gi nata da supreme court mang na sudum haire dena aduna 20 months da laigriba government ji asoiba amadi asonba mayam se sina tawr kan hujik se mathang phongdok narak pra haiba se si admai thamse jam no ai akoi gi hokriba tha khara sida utliba asoiba asonba mayam sida maram oire haira kanda akoi gi lengak puriba cabinet minister singi manung dagi haiba tare akoi gi mogi BJP manung dagi siguma mayam se phongtorak gi maram ama oigadra haiba si akoi gi ojana thambiri ai ngasai gi दासुरेस की पॉइंट हम खतंग आई को तौजरा कान ओजानी केंद्र लाके ओजा कोई नसाई कुकी गी एमएलए तरा से मकोइना पामिबे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी मोइन हुजिक तालिबसे चीफ मिनिस्टर बिरेन से लखथोक जगदी वरी सुंचा सानारु हेबनी अदुना अकोइना लाप क्वेश्चन से चीफ मिनिस्टर से लैरी मखैदि मोइना फंग तालिब डिमांड से फंगरोय दब्रा अदु इतारगदी कोगी मणिपुर की फिजिकल इंटीग्रिटी की सेवियर से चीफ मिनिस्टर ओइरबरा हाइबगे अचौबा पोट अम खक्सले अदु बतारगदी मकोइना पामिबे सेम डिमांड से कोगी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगिना अमुक तोंगसिलगा हाइबे तारे मसिगी डिमांड से मान तौरप तारगदी मखोइगा पुल्लब्राइना ngasai thambigibdo haiba tare moigi kan opinion du da kan tawrabraina kamai respond tawbini oja sa metang si di mai magi perception hai tare ko mai magi analogy ni ado apamba ani si manana kanda hai di kuki na kai khar pa me kuki community na natraga kuki organization kharana kuki MLA kharana ado atopa mina ju sigi pot se hai matam da madu मखोई से पुन्ना समाना रने ने लोग याबा पोट लई यादब सुले म्याम माई परसेप्शन नि अखोगी इनाउ सुरेश ना यामना इमोशनल ओइना नसाइगी अखोगी MLA खरा मिनिस्टर खरा ना रूलिंग पार्टी की मनुंगी ngang po wa sing sida man emotional yam oina react to ba as well as adu hujik lai riba sarkar si defend to bose koi ure yam phajare adagi adu ga loina na congress party rom gi kari lai rige na mung lamak pane ba adu discussion je tasegna koi gi sugi matang da natraga to pa ama natabani na adu gi mathakta अखोइना ऑलरेडी यामना डिस्कस तौखरबा वाफम माक्तनेबा सुजिदा नजन खन्नदना प्रजाना तानिंद्रब वानेबको अदुना आइदी याम कनदि पुथोकनिंदे अदुबु सुरेशना हाइरामनिना आइसु पॉइंट तंग एड तौजगेबा सुगी मतंग से होय सुजी 2005 ता अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट याउदना कनोगा लालोलुप खरगा अदि गवर्नमेंट गा तौनरमे 2008 तगिदी ट्राइपार्टाइट कहोना सरकार याउसलगा सरकार याउदना लेबसे सरकार कोना खंगपदगी हाय तारेको खंगा मतुंग तौरे अदो हुजि लुइ वाफबदि अदोमदा वासे पुथोक ngangnagumse सुगी मतंग कहिनोदा सुजि 2014 दा नरेंद्र मोदी की सरकार लाबदेबा अदुदगी हुजि फौजि कयारक एक्सटेंड तौखरगे बदुदि फत पोतु लेनरगदि हाबिनिदा अदु एक्सटेंड तौरग सुम चटक्रब पोने हुजबु स्टिल चली अखोइना कीरिदि सुदुगी एग्रीमेंट दुगी आर्टिकल नंबर 1 दा याउरिबा इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर हाइबा वाहिदो अदु ngaकनि हाइबा वाहिदो हुजि अखोइ लौथोखरेन लौवेबा न्यूज़पेपर रिपोर्ट मै मतुंगिना अदुना सोमदा याम चटलगा ngagnabadi कानादेबा अदु सिगी अदुगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट दुगी मतुंगिना मदु आइना उबदा डेटी आइगोंदा कॉपी जी याउद्रेको अखोइगी मणिपुर की मणिपुर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा सुगी सिग्नेटरी सिंगदुना इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर है वाही से लौथोक्त्रगदी वारी सारोयना हाइबदगी इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट तौरकांदा
wari makha chathagibne adu hujik su already extend tawdragadi leiroidoi ko extend tawgrabane officially soi tawramani adu akoina public domain da puthorok ta bwane aduna di live pochida sugi nei dana adagi Chidambaram na adu hai di already APCC mai kaidagi sengdokre madu my personal opinion oi biya na adu di ngang da bi puthokna lagadi hujipau da prime minister na silence da adu kuina prime minister ji India ki prime minister ji kanano ji myam loi khangam Narendra Modi ji karigum to kanda karigum issue um thokanda asi nam yaw kanda election dem yaw kanda sangjal laga madu da hana react tawduna condolence taweba jiri bamgi thodok ta mana react tawdeba ngasi bawdu jiri bam da ngang sibu ba kari hairage adu somna satna gum jeba party chaina bagi oina tawsi hargan yam leikre adu da di BJP da aina sairak pada ngang pada point bayam leikre ko pung mari mga sang chai bi chai ngai ngak tane ba adum chat gum jeba hujik lai be poti kaino da state ama leira kanda lebaki administration je kamaina run tawgodogi hai matamda legitimate action khadi daka oi habne da haidi tawbada tawbunate as per the law as per the constitution legitimate action khada ka leba kana gumo organization kharana kana gumo community oigera mo oigera organization kharana anti social oiba thabak tawraba adigi anti national oiba thabak tawraga di organization sing dugi mathakta state ki legitimate action khadi lokhot kadabne ba adu lokhotri kai gino hujiki MLA Paulilla ne dunna han hai bu poto ma BJP MLA ni ko political party panindre ai MLA ne ba ma se hai se ba mana to da mamu da kari action lokholage ba ma hai din badu retaliation ne hai ne jiri bam gi thabak to jiri bam da thoi ba du kyam na barbaric oi ba khoina thamoi soi bu pot se ma hai retaliation to bune hai ne ba adu mai mathak ta kari action lokholage ba adagi ngasi ngasai panbi gi ba tres passing gi hai gi ba kotu na ga to gi ba myam do leibo organization sida hujik leibo government sina legitimate action amta lokot pu uti have adu yam chum point su yam yawi suresh na yam haire adu oda ngasai gi drug ki immigration gi loi phai akhoi loi khange ba internationally globally drug ki issue lei adagi deforestation gi lei punamak state ki sarkar amana natraga karigumba administration amana masi punamak si thingna na hona rakpa matamda problem yam thue khoju yare adu bagi tawriba action mayam do niyom chumna amadi magi unity ma yauna mapung phana mayamna support tobaga tawdrabra haibisine ba doubtful orise changjali ba pot mayam to drug thing babu karara phati haidoinu yam phaieba drug thing ba ji popi tha ba ja phaba na te thing ba ji yam phaieba adubu the way he acts so far the sarkar sina tawrei bi sida magi lambi du sorak padagi natro ngasi mayam ma misi mina thoga sigi situation ji yoreise aduna akoina haiba poti akoina ngasi bawda government change to congress na government change ge haigi bidi leite dana sidi manung da BJP manungi MLA mayam na minister mayam na phawba yauna phongdor abreba praja mayam na phongdok pagi mathak ta hai tare aduna sigi sidesida akoina lakchani di state ki legitimate oiba action khara lokhat laga miyam gi lam thum ngak na ba miyam gi punsi ngak na ba to ba ha sa si khwai da ne si to da badagi ni tha kunji da khoina si yauna changjan gri ba hujik leiri ba magnitude si yau gri si adagi atopo wafam mana akoi India si federation ni structure the federation oiba ni spirit unitary ni ko Indian constitution je mayam dum khangbire adudi federalism da sagi unitary spirit tu ga ani tu da conflict lai ji kaino da akoi ji mapangan kan ba mathau tai ba sai panbi gi da na center na si to hairaga satpado ai gi quality amusu mathau tai ha bani da madu hekta to hairaga hekta to da bana te ba ai gi state si lengak si ngak na hona ba da center do ai gi leadership to akoina mayok na ba ma change ha bani da adu da thongna lei ba mathau tai thongna lei na ba hona ba da unity mathau tai hujikti BJP manung da unity leitre adu ga thongna su mang re adu ta ga di lai ba potsi issue ji solution ji purok na ba hona ba da khwai da ge maru oi ba ruling dispensation ji gi manung da chauna ahoba lei ta ga di akoi masen hunaraga ngangnaraga ngasai gi ngahalaga media da abung thokpa ngahalaga abung thokpa mai popularity tan bagi hai tare ko keno sing sina legislators sing na thuoga pangang ngang do aduna tab mun mo action to biro da ngasai gi government ya ning da potu ju mayam punjala ga government du inthu biro akoi na haijai na ko adagi government du yare hai ga support to ga to be action dam du phai har ga na leba ki issue je solution purok na hona biro adu tawdabida hunaraga ngangnaraga aduda amumuk lamakpada congress na kaidorami habidu tokse ba congress habi leite BJP habi leite government habi se magi continuity ni aina hajana haijabaduni aduga loi thigana oragadi hujik honorable CMG kari party gino hujikti BJP ni ba matamam da 2000
ꯇꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯃꯥꯅ इलेक्शन भोट कारा कान कांग्रेस जॉइन तौर मिनिस्टर होगा कुछ लेरमी नत्रो पॉलिटिकल पार्टी चैनबी थबक कानदेब लोनमक खंगने है पब्लिक तानीद्रेब हजिसे पॉलिटिकल पार्टी सबूदी हजिक बर्निंग इशूसीद अखोई खनसेब करी एक्ट तब यागे बीजेपी की हाइगद्रा रूलिंग पार्टी की हाइगद्रा हाइदोप यादे एक्शन खर तौनी चुमब याय मदु लेरम यायबको नंबर 1 अदगी हजिक हेत इरांग लोसन याब नते हाइबा सिनतेब प्रजा पामदी इमीडिएटली हुजे हेता लोसलो हाइब नतेब मदु लोसनबगी लंबी में यालब्रा पीस कमिटी से में फेल होखरे अदगी दिल्ली द पीस टॉक तौरकांदा दिल्ली डिक्लेरेशन अम तौबदुसु नोमिनी लेरगा शांति की पाउजेल पीबगी महत इरांग अमु लाखरे अदुना लाइब पोचिदा कदाइदनो होरिजी अखोइना करिगुंबा एक्शन खरा फ्रूटफुल ओइबा प्रजादा कानगदबा अमदी शांति पुरनब होनबदा करी लेरिगे हाबसे प्रजादा उहंदबदगिने बंगासी प्रजाना सावरइसी प्रजाना सावरइसे अदुनी अदुगा अमना जीबांगी इशूजी थोपा मतमदा ngसाइगी सुरेशना थंबिरिदु अचुंबा एरिया यौरबे अदगी यौरमदबसु आई हाइजगेबा प्रजागी अपराइजिंग लाइसी कइनोदा सेसो मयाम जुमद पुंद्रे मणिपुर को सेसो मयाम अमना लिटरगा थोगा पुनबसु तौद्रे अदगी गवर्नमेंट की साइडगिसु तौरप याब एक्शन से तौरक्त्रे अदु तादी प्रजा जे माइ मागी लैरुब लम लमदुदा हौरागा माइ मागी लीडरसिंग मखोइना भोट थादरगा कागिबा लीडरसिंग दुदा संगगा नोइ केदौरिगे अखोइबु मांग तारे कल्लो संगलपनेबा लाइव मूवमेंट स्पोंटेनियस अपराइजिंग खनेब कनातन क्रिएट तौरगा कनामद सीएसओ नत्रगा एनी पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम तब यारोब कनामत की लीडरशिप यादना तौब पोट नाक्तने हंदकिदो कांग्रेस की एमएलए की यूम मई चाइने बीजेपी की मैम तौने बीजेपी कांग्रेस येंब यादेब आफ्टर ऑल लेजिस्लेटर मैम पेंदबी खोलाउदू लाउसल्ले लाउसल्लकान थोखिबा पोटनेब अदुगा हुजी मदुदा तौखिबा मिसिंदो फाबा पुंबा होय लोगी बतुगिना अदु मयाम लेरमबे याय अदुगी पोतु तोंगाना थमजगसनु अदु नतबदा मसागी लेजिटिमेट ओइबे स्टेट की एक्शन खरा मथौ ताबदो क्राइसिस जी मैनेजमेंट तौनबगी दमकता तौबदो तौरक्तबदगी प्रजा जी थमोइदा लेबा पोतु थोलकपने हाबा अदुगा सिगी मयाम जी हुजिक जी कमायना तौबदगे हाबिदुदी मैम लोई खंगनरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल से ता लेरबने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्ट लेरबनी सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरव्यू तौरकांदा करी तौसिगे हाबिदुदी तौगदबनी हाबिनिदा तौदब पोट मैम लेरिबा अदगी आइना अमसु मेंशन तौनिंगबना ऑनरेबल स्पीकर गिदा इकुई कुइदबिदा एमएलए 10 से डिस्क्वालीफाई तौनबगिदमक्ता मीटिंग अमा फंगरे वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना थाबे एप्लीकेशन की मतुंगिना ममांगदा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटीना सोकोस नोटिस अमा थारे जून 16 है अदाय डेडलाइन पीरे अदगी साइलेंट लेसनग्रे तुम लेसनग्रे अदुगी मतुंग द मोहन ची कुई कुई दबी दमु खबर यावरे न्यूज़ पेपर रिपोर्ट समाय तो मीटिंग अमा फंगरे ना तौरिबा पोसिदा खोदा संजनमन थोको मतम से मया मांगलिसे मोय हेत डिस्क्वालीफाई तौरो मोय हेत लौथु वाइब नतेबा मखोय मखोयदा मरा लेरमगदी मागी फिबम थोकबा मराल से गवर्नमेंट एक्शन जे लोखत पियो हाइबनिदा सिगो मयाम जे अहोब तौदबो मयाम जे अखोयदा डिनाई तौबा यारोयबा आई पॉलिटिकल पार्टी ने आई बीजेपी ने बीजेपी मीन गांगे डिनाई तौसु यारोय पॉलिटिकल पार्टी हेक्ट चीफ मिनिस्टर से माना अरानब तौद्रबनी असु मंगाक्तनी हाइबसु यारोय सिदी खरा लॉजिक सी रेशनलिटी कोई डिस्कशन तब दरकार होएब चीफ मिनिस्टर सोले गवर्नमेंट डिसयूनिटी लेरे स्टेट की लाइफ एंड प्रॉपर्टी गांगमद्रे है मनपुर की मी क्या है मनपुर की मपान की मी क्या है मी अमनी खतना है वा नतेबसे अना है नतेबसे कांग्रेस खतना है नतेब लाइब पोती कईदौगेदा अखोइना एवरी कनो तौकांदा आई पॉलिटिकल पार्टी लालसु हेत कनखरकदब नते मसी फजना अखोइगी वखन खलकांदा एजे एजे मणिपुरी मैतै नतेको एजे मणिपुरी वखन खनबियु मणिपुर की अखोइगी कै हाइतारे आइडिया ऑफ मणिपुर की अपुन लेरमीब सेक्टम थाजा तारगदी अखोइना पॉलिटिकल पार्टी की यामना बायस लेरगा वांगांगगी मथौ तादे आई इंडिविजुअल अमोइना लेमेन अमोइना येंगाकांदा कनाइदा करी असोइब ले मसी चुमथुवनिगेना सजेशन पीबसु याय क्रिटिसाइज तौद्रसु याय हुंद्रसु याय साइरे गांगदसु याय सजेशन पीगदबने ओके ओजा अदुना सिगी पॉलिटिकल आर्गुमेंट मैम काउंटर आर्गुमेंट मैम तौनबसिदी अइना हाइबदुनी प्रजाना तानिंगदे प्रजागी सेंटिमेंट से अदुके मते हुजिकसे यामना वांगेबा इशूजे अखोय वाय तपंगा गांगसु यादेबा गांगा थोयदो ओजलकनेबा मरमदी कइगिनो हाइबतमदा मखोयगी थमोयदा यामना चाकप नुवायतबा अमा लेइरेबा ओके ओजा अदुना सिगी मतांगसिदा खना कांदा अखोय एवरी डिस्कशन दा
constructive oina karai da kai soirige kari ne sun thukpa yagadagi du khanaraga akoina kanaba suggestion pi je habni da okay ja yam nungai je akogi laidiba BJP ki manung khida unity se mangkhre aduga laidiba team je leaders ne lead tawba ngamdre masigi yad masigi ahoba haiba tari jiti mapan thogle fonge haiba tari media da phongdori masimak akogi yamna weak oiba masam yamna weak oiba government haibani haibagi akogi mami du tare haina thambido jan loina life and property ngak thopang ngamdaba matam chana akogi legitimate obe action lokhatpa ngamdaba haiba tari masibi masimu yamna akogi peningai oiraktabagi haiba tari du mama chak ne thambi yam ngai je ai oja suresh ki wari je ma ju yam nu position dam da leire kai no moi party manungi MLA minister gi gaps da ma ju ngani mangang ba da ba khal leire ba ko ado ai di ai gi observation di adom da satsaroi ai no ji hai ga de je suresh no ji hai gi beda huji lai ba si minister je sindu agadi moi gi demand phangi be hai ba podam hai ba ko ado aina chum wakhan da lak pa wani da biren nataba biren nataba manipur bu nungsiba MLA amta BJP gi marakta quality leiba hai tare ko leitrabra hai bese praja myam na soidana hangningang gone ba ko sima somda khanara gumji si hangmaya ba question ni maramdi biren natana leiriba BJP gi MLA kunthra taru sigi manungda leiba ki luchingbo oibase moi oiraga di hata ngamaroi haibagi poram ju tholei ba ko aduna si ju kitang ngang da sum thok ma thok tai ba ai public na lana logine ba haijege adu na ju haibada ama haigre ba ai kan haijege sindoga di aina na yengna ba moina sindo o hairisa kaigino chief minister oi leader ni wari sana bade dum yadra wari sana re moina pam da yare aduma yare ai wari maram jini da ai observation do aduma thamge maram di leader mayam du su lebak nusiba quality level yaw be ko adu hai da na silo jo hai roi singono jo hai roi ai gi da dunate tawdo akhoi hujik lai ba government simna tha kun se 20 months se public ki satisfaction di thabak tawdre hai ba se it is very clear so this is the kanamtana yet pa yaroi maram di public na mafam khudi makta nungti gi lawri bani miui kaya am hujik sa ba tumba khangdana akhoi side di khara phai aduga periphery da lebi da di wa ba ya wa ra bane ko adu sigi पोट ये कांदा गवर्नमेंट से मत चाद्रे गवर्नमेंट से लेतबने हेन फई हैबनिदा सिम नंबर 1 लेरे नंबर 2 दा इन हाइनिंग बजे हुजिक से यामना अपॉर्चुनिटी खुदोंग जाबमना हुजिक पार्लियामेंट सेशन तौरीबा पार्लियामेंट सेशन जिता मणिपुर की इशू जे पुथुओगा खनबगी ममांग दसु खनगिद्रे ममांग द इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन बवा थांगलगा अदमाइना फेल होगिबनी को अदो हुजिक से पार्लियामेंट सेशन जिता मणिपुर इशू जे पुथुओगा खनबसे यामना राइट टाइम ओइगनेबको अदुगा सिदैसिदा प्राइम मिनिस्टर ने जुतुमिन लेबे यारो वांगांग दबे यारो एबा मरमदी मागी मसा मसु गाक्तनेबा सिदैसिदा नुपी आंगांग सोगलैबा खोलैबा जिरी बाम दबो तोक्सलैबा ममांगी मैम दो लोय पल्लगुमसेबा जिरी बामगी जिना मोस्ट बार्बरिक अदु हुजि बर्निंग ओइरिसिना हुजि मांगीबा आर्मी कैंटोनमेंट मनुंगदगी मी मांगरगा संगरगा थोलकपदा रेकॉर्ड लेरमदी खोलमदी हुजि अदु चौखलबा मतमजिदा टेक्नोलॉजी याम चौखलबा अदगी इंडिया की मिलिटरी जिसु याम वांग लेवल अमदा लेरबने हुजिसे अदुगा संगिबा मिदुबु थीबो खंगदे अदुगा थीरी खोली मी मयाम अमा थाजलगा का हाइबा सिगुंबा मयाम से गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अनिमक्तने इन हाइजेसे गवर्नमेंट की सिगी वर्सन मयाम से लोइन तोकपिरो ड्रामा तोकपिरो पॉलिटिक्स तोकपिरो ngasai suresh na hanan hanan panba sincerity do adu mathok tai sincerity se leina thabak tor kanda sedan hairapadu ngamnaba adu mayok na biu aigi state ki interest ta state is na first oi dabane na khanjai ko aduna sigi issue je parliament yam thuna puthuoga huzik discussion tawbo mathok tai madugi damaktani india block na huzik akhoi chu protest sama tawje doise india block ki jantar mantar da date pudi fix tawbo ngamdre 9 du zo mu ai thokpagi phibum leiba male moi akhoi leader jing je atop atop party be am yawuni na magi sangnadaba ade amana permission pidri hai ba huzik se ko ane latest pangmada aduna sigumba parliament session jida पुथुओगा मणिपुर की इशू जे नैनबा फै हुजिति ग्लोबल इशू ओइरे मणिपुर की से यूएन द करिदा नत्रगा यूरोपियन यूनियन द अतोपा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म याम द लोइना पोचे पुथुंगनारबनिना मसी खनाउ द काउ मरम दि मणिपुर की इशू जे इंडिया इशू देबा चौबा मणिपुर काइबे जे इंडिया काइदुइनेबा अदुगा अखोइदि बॉर्डर द लेनी अदुगी जुम मथक्ता आइना मतम दि लौरे खितंग पनिंगमना मणिपुर जे वेरी यूनिक अतोप स्टेट के खेनाइबा मणिपुर ना इंडिया द तौरिबा कंट्रीब्यूशन से स्पोर्ट्स दा आर्ट एंड कल्चर दा आई ngang sun thamjabaduni sidi atopa state amatana tawba ngamoi akhoi yamdriba misingjiga akhoina laire jai siga akhoi contribution je aduki mati uni oi indi bharat masak takla ini dana aduna akhoi gumba state mabu neglect tor kan si government na thambi ba se central government na maruina aduko prime minister na wa ngang dana man ki baat me am jibo ina sum masing thi da man ki baat se tha khodingi natro
kun sure 19 sure me 2023 dagi adu manipur hai wai ji pallaga manipur issue ji da nuai ta amta ni phung du udra man ne ji thamoi hai wakal hai bana tro mai wakhan da feel tau di hai bane okay za adu na sigi pot sida ate ate loi tu asi parliament khanabiu puthokpiu aduga central government na athu matam da intervention tobiu aduga manipur gi asai gi MLA mayam gi issue ma mayam do adudi aduna BJP gi pot obira kan da BJP na magi discipline do thamaga madu solve tobiu ai haje doi che central government na immediate intervention to kan da yaring in thuna manipur gi issue solve to na ba ona bi oi thamsage okay za yam ngai je what if it happens in other part of the country atopa gi country that thom ta country si ga to part thom ta ga di akoi gi yamna sinata mong da yam action taken to na ko gi legitimate action yam to lokol am shu ai do ga manipur da ko gi negligence khra lai ba ha medium chang ma wat pa si gi pena da adumak lai bedu adu gi pot su lai ri loina na ko gi handa ki ko gi parliament session su horak pada ko gi ani da ko gi manipur adu ga ko gi senja thumja gi mari laina na ko gi adani gi case manipur gi su yaw na bukhana bu hona bada bisarang na bada ya da bada ha de ejon taw ki be gi lai su ko yam ngai ta ba that is also ko gi lai bak thi ba hai ta du ma pot su lai ri yam na mak khan na bada pukhat bada matik ko gi chap chara ba issue hai ba ta ri si gi pot su lai ri yam ngai je ai aroi